ya mpano yakatiwe. Kuri uyu munsi wa none ku itariki 9 Kamena 2026 uwo Rizagwira Florien wamenyekanye nka Yamano yaje kuba akatirwa. Uwo Rizagwira Florien urukurikiranwaho ibyaha birenga 6 yazwe n'umugore wiwe. Ibi byaha bikaba ari ibyaha bitandukanye birimo nko guhohotera, kwangiza ikintu cy'undi ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi wa none uwo Rizagwira Florien cyangwa se Yamano yaje kuba afunga. Bamwe mu bafana bavuga yuko akabagereye mu mugenzi wawe nawe hari igihe iminsi ikakugereramo, nyuma yuko witwa Jihad yaje kuba nawe akatirwa akurikiranyweho ibyaha birimo gusakaza amashusho n'ubundi y'umuhanzi Yamano yaje kuba ajya hanze ari gutera akabariro n'umugore wiwe. Bikaba binavugwa ko biri mu ntandaro z'uyu mubano utigeze uba mwiza habe na gato nyuma yuko aya mashusho agiye hanze. Yamano wakunzwe n'abatari bake mu myaka irenga 3 ishize, ariko cyane cyane ko yagaragaye mu maso y'Abanyarwanda ubwo yahabwaga umwanya ku rubyiniro ku itariki ya 1 z'ukwa mbere 2025, akahabwa amahirwe n'umuhanzi Munini The Ben ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda kuririmba muri BK Arena mu gitaramo ngarukamwaka cy'umuhanzi The Ben amaze imyaka mike atangije cyitwa The New Year Groove. Igitaramo cyatumye Yamano agaragara mu maso y'Abanyarwanda ndetse byaratangaga icyizere ko ubwo birumvikana neza ko Abanyarwanda bari bungutse indi mpano nshya yarije mu Banyarwanda. Uwo Rizagwira Florien cyangwa se Yamano wakunze kugaragaza ubuzima bwe cyane by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, nibwo yaje kuba ashyira hanze amashusho y'indirimbo zitandukanye zigenda zikundwa n'abatari bake. Yamano hanyuma anagaragaza ko afite umukunzi ndetse yewe anatangira gupostinga amafoto yiwe ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe mu bantu b'abasesenguzi bamuciraga akatari urutega bijyanye n'uko yatangiye gushyira hanze ku karubanda ubuzima bwe bwite, by'umwihariko ashyira hanze umugore we. Byari mu bintu ushaka kumugiraho ingaruka kubera ko umugore we yari mwiza. Kenshi na kenshi mu myidagaduro nyarwanda mu bwamamare bw'abantu batandukanye kirazira kikazirizwa gushyira ubuzima bwawe hanze, by'umwihariko cyane cyane bishingiye ku bakugaragiye harimo nk'abana bawe, umugore wawe, imitungo yawe ufite n'ibindi, kuko hari ibintu ushaka kugushyira mu kaga igihe runaka. Uyu Yamano rero yatangiye kujya postinga amafoto yiwe ari kumwe n'umugore we. Uyu mugore w'agahebuzo kandi mwiza cyane yamuririmbye no mu ndirimbo zitandukanye. Hari nk'indirimbo yise Icyana cy'inzobe n'indi ndirimbo yavuze ngo uzi gukundana n'umukobwa wo mu rugo. Izi ndirimbo ngira ngo murazizi. Muhanzi Yamano rero uyu munsi wa none amaze kugira imageragere hasanze abandi batandukanye mu rugaga rw'imyidagaduro nka DC Clement, Eric Semuhungu, Jihad bivuga ko yarafungishije ndetse n'abandi batandukanye b'ibyamamare. Isi ya none ahigeze, iyo ukoze ibintu bitari byiza uko byagenda kose birakugaruka, ndetse niyo ukoze ibyiza nabyo birakugaruka nubwo uba utazi ngo bizaza ryari. Uyu munsi wa none useka umuntu, ibyo usetse nawe ejo hakazagira ubiguseka. Niko uyu munsi wa none ubuzima bumeze. Yamano rero uyu munsi wa none biragaragara neza ko agiye gukora igifungo cyiwe, kuko yakatiwe iminsi 30 yo kujya mu kato, hanyuma agakatirwa igifungo kitari gitangazwa cyane yuko kitegegizwa ku mbuga nkoranyambaga n'abanyamakuru kugeza kubivuga ntago bifiteho amakuru ahagije. Nshuti bakunzi, mudasaba gukurikirana twebwe umunsi ku wundi. Nimba uri mushyashya hano wisanze n'ishene yitwa Taifa Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda sabone cyangwa subscribe.